Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe ulibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Siyabonga kakhulu umlaleli ekhaya, siyathemba ubusisekile nge-recap kucinzetela nje into letimbalwa kulokho lebesikhuluma ngako evikini leliphelile kuthi awukafikelwa kulingwa lokwehlukile kunekona abanye abantu. Sithe themba uNkulunkulu methembele kwethembeka kwakhe. Amen. Themba uNkulunkulu methembele ukuthi kuthembeke yena, hayi ukuthi wena uyakhona ukuthemba nethi ukhona ukuthembana kanganani. Asikususe kithi kuphume kithi kuye ngaye nekuthena ukhona kwenda ini. Namhla mlaleli ngifuna kunaka indzaba yokuthi awusilo liphutha. Awusilo liphutha bukhona bakho lamhlabeni, akusilo nje nalelincane liphutha. Amen. So ngifuna ukugcizelela noma ke sikhulume ngaloko kulelanga lanamuhla. Amen. Our study word will be in Jeremiah chapter 1 from verse 4 downwards. Amen. Jeremiah chapter 1 verse 4 downwards. Ngilapho la sitabe sifunza khona wena awusilo liphutha. Kunetinto lengidibukile ezilivikile sachubeka nje noma tinto uNkulunkulu latibeke emoyeni wami kuthi ngazothi liyaba ngenxa yetinto lesihamba tukwato netilingo nekuhlaseleka siyatitfola sibantu silingeka kungakhoni kweyama ekuthembekeni kwaNkulunkulu nekucondzisisa nje ukuthi kahle kahle sikelenda emhlabeni ngekwenjongo yaNkulunkulu. Sitikhanza siyithemba kancane le njongo yaNkulunkulu, sinake kakhulu lokhu lesihamba tukwako. Amen. So sisathu sifunzela Jeremiah chapter 1 from verse 4 to verse 9. Amen. Asasifunzela nje ngifuna singajaki kodwa ngifisa ukuthi sibe sithina sicetha ube sokucondzisisa ukuthi kwakhiwa lelihlobo lendalo lelingumuntu longuwe mlaleli. Amen. Cela sifunzele Jeremiah chapter 1 from verse 4 downwards. Ufunza kanjena. Livi lasimakadze lefika kimi lathi ngisengakakubumbi esitalweni senyoko ngakwadi. Wathi usengakatalwa ngavela ngakwehlukanisela ngakubeka ukuthi ube ngumprofeti etiveni. Mina ngaphendvula ngathi awu Nkosi Simakadze, mina ngikwadi ukukhuluma ngisengumvana. Kodwa Simakadze wakhuluma kimi wathi ungasho ukuthi ngisengumvana, kufanele uhambe uye kubo bonke abantu lenkuthuma kubo ufike usho lokho lenkuthuma kona. Ungabesabi ngoba mina nginawe futhi ngiyakuphephisa, kusho Simakadze. Simakadze wasewolula isandla sakhe wathinza umlomo wami wathi kimi manje sengifake emavi emlonyeni wakho. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Sitawuphinze ngikucela ukuthi ungifunzele word by word. Amen. But kwanyalo boso sifunzele kahle la kulo verse 4. Amen. Lithi manje ke iBhayibheli live lasimakadze lafika kimi lathi ngisengakakwakhi. Ngisengakakwentini? Ngisengakakwakhi. Amen. Cela uphinze sifunzele. Live lasimakadze lefika kimi lathi ngisengakakubumbi. Yes. Esitalweni senyoko ngakwadi. Amen. Ngisengakakubumbi esitalweni senyoko mina ngeta njani? Ngakwadi. Lokho ukuthi kwaba nemsebenzi before ngikubumbe. Amen. Before uhlale esibelethweni sama kwakho, eswini sama wakho ngakwadi, which means lesingisi manje ke for I formed you. Amen. Before I formed you in the womb, I knew you. Amen. Usengapheleli waba iproject kimi. Ngahlosa ukuthi ube semhlabeni. Amen. I formed you first and I knew you formed. Usengagcwaliseki, usengabonakala ukuthi utawugucuka ube yini. Mina bese ngathi ukuthi utaba iproduct le kanjani. And kule product le ngayibona, ngayadi, kwabita ukuthi phinze ngiapprove ukuthi qhubeke lento lengiyakhile lenguwe iphumele ngaphandle emhlabathini nethi seyingataleka iphatheke ukuthi wengumvana nekutsonganikwa ligama batali bakho bajabule ukuthi sotelwe sewukhona. Lokho ukuthi God is saying there are processes that took place
before you were given a name, before you were on the flesh. Amen. Kunetingcingwana noma kunetinto thite lethatha indzawo before umuntu atalwe noma akhiwe nekwe ukuthi sikube singamphatha netakhula besemhlabeni. Amen. Ngicela uphinde ungifundzele lo verse 4 baba. Livi lasimakathe lefika kimi lathi. Ngisengakakubumbi esitolweni senyoko. Ngakwadi. Amen. Wathi usengakatalwa ngavele ngakohlukanisela. Amen. Lokusho ukuthi kwakheka kwemuntu kuhlukaniseke ngetigaba letimbili. Amen. Kunekuba formed bese kuba nekutaleka noma kubese sesophumela emhlabeni. Amen. Lokusho ukuthi bantu before bafike enyameni kuba nekuhlangana naNkulunkulu eveni lakamoya. Kube nelichumano thite noma ke uNkulunkulu atifake kumuntu. Amen. Lekungichaza kakhulu kulo Jeremiah chapter 1 lo verse 4 uthi manje ke uthi ke Jeremiah livi lasimakathe lafika kimi lathi ngisengakakwakhe. Amen. Ngisengakubeke esibelethweni sama wakho. Lokusho ukuthi konke lonkokona eJeremiah wakhiwe ngelivi. Livi lelinyakatisa konke ngawe. Ngalamafisha kude lotawukhona kuba ngiko ngaphandle kwale livi. And siyamove on just lapha ku Luke chapter 4 verse 4. Uthi manje ke umuntu ngeke azaphile ngesinkwa sodwa. Kepha umuntu uphila ngawo onke emavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. Lokho ukuthi kuthi umuntu lokumele abe nesibindi sekuconzana nje nelanga njengoba linjalo noma kuqala noma ngayini ngomshado ibusiness noma yini lo yendaka empilweni yakho kube kude livi lelikusekela kwenda nekuba ngendlela lethide. Ngile livi lelingumsusa wako konke. Bese kune livi lelisimanje ke uNkulunkulu uliphakamisile livi lakhe ngetulu kwako konke. Lokho ukuthi uliphakamisena ngetulu kwakhe. Kwayena uyathobeka uyalihlonipha lelivi ngoba kwanaye unguye ngalo. Lokho ukuthi livi lelisusa indzaba. Lokho ukuthi umuntu nakasengaqali kuphila kuye ngekilivi laNkulunkulu livi laNkulunkulu lithini. Loyo muntu mina nginesibindi sekusho ukuthi usengakaqali kuphila wena according to God's plan and according to God's purpose. Kunento lekumele ichukuluteke na ungene endzaweni yakho evini kunebunguwe kuneform longiyo yona uNkulunkulu layibona nakasakuformisha before utalwe ufike enyameni lenguwe lo sengayembathi wembathele inyama kuphela kwanyalo kusene form uNkulunkulu layibona why approve wathi ayichubeke iyofika emhlabeni wena lo sengake wathepha into yona ungakhanza ukuthi sohletla enyameni isikhathi lesithe sozofunza ama shortcuts ekuphila nekukhuluma kwebantu bonke noma ukudibana nesimo sokukhuluma ngethi uthini makhelwane kulesimo lesi ngani wena yakho impilo ayikadiyalelwa kuba kanjani. You can discover ukuthi mlalele ekhaya lo ngikhuluma you are deformed awusakhona ukuzinja into letinsha awusakhona ukuthi ibona ungumuntu awusakhona ukuthi ibona unelikusasa uva ngathi konke kukuphelele konke kukulahlekele ngithi mina ungakhanza kwekuthi lo lokubanga ukuthi utive ngalendlela otiva ngayo awukatitholi kude indlela yethu uthole livi laNkulunkulu ngilo lelitakuletha likupositione likubisele kuloko uNkulunkulu lakuformisha before akulethe emhlabeni. Kune umuntu wonke indalo yonke bungiyobayo nekhona kwenda lekumele ikwende on its full potential ikhona kwenda nayichumene neNkulunkulu lo ngumdalo welizulu nemhlaba. Lithi iBhayibheli ku Genesis 1 verse 1 umhlaba uhlale linganalutho but moya waNkulunkulu ngilelo lelivi waseNkulunkulu uyakhuluma uyalibona ke lelivi kusilendana kuthi kungaba nalo tindwa kuphinze sifane no matter the situation you are going through no matter how barren you might be at home ungakhanza ukuthi unenkinga engakhona kuba nebantwana noma unenkinga engakuthola umsebenzi noma unenkinga ya noma ngangiluphi ihlobo ngithi mina there is no way you will hear the word of God and remain the same way. Asesithole live laNkulunkulu asesifune umbhalo asesifune tinceke taNkulunkulu letigcotshwe ngusimakade taphathiswa tindvo tangenhla setike tik-align tikubise endzaweni yakho wena uye uthi sengigciniwe sengiphelelwe sitobona ukuthi yini uNkulunkulu la ngakwena. Ngithi mina wena uyindalo yaNkulunkulu uNkulunkulu nakabuka wena inhlityo
yakhe yathokoda ngawe ngithi mina kukhona uNkulunkulu la sengakwenda tukwempilo yakho no matter ukuthi isimo sesiconvince ukuthi awukho good kanganani empilweni uthi manje ke uNkulunkulu ukudabi kuJeremiah manje ke ngisengakwadi I knew you I had a revelation of you nginesithombe ngawe lengisamele ukuthi unge kunema phases nema scenes lo sengakhuli wagcwala wangena kiwo waphelela lencwadi komine nelikusasa lakho lelikumele ukuthi wagcwalise bathi ngeke wagcwalise usaya ngethi bantu bathini ngeke wagcwalise usaya ngekuthi impilo yakho isengawe nekuthi ubona nikuphela because kuzubone ukuthi wena ukanganane kwende intindvo ngekuthi udati kanganani kubonakala ngaloko ukuthi sovele washo wathi kude la utawuya khona wena empilweni so tinike soze waletha nemikhawulo elikusaseni lakho nalanga kwenda uNkulunkulu kunandvodza Zakaria Ithi iBhayibheli bekuyingceke yaNkulunkulu ingumpriest lomkhulu. Sikhathe ukuthi Zakaria nguye lo ngawe uyasifundisa ngemibhalo. Lo nganguye lo wathi imibhalo ngcono. Nganguye lo wathi ukuthi kukhulunywa njani netingilosi. But ithi iBhayibheli nasadibana nengilosi seyiletha impendulo yakhe. Zakaria sokhuluma uthi manje sengimdala ngaka. Kuyasimangalisa abe Zakaria ahlala ethempelini afunza incwadi. Kunguye lo sifundisa Genesis 1:1 asifundisa afundisa abantwana yonke imibhalo. Njengoba iBhayibheli liveta mlaleli lithi Jesu nakasemncane bekahlala ethempelini ngilolu hlobo lwemadvodza lafana Zakaria lebekabafundisa bahlala ethempelini but yasimangalisa Zakaria nayifika ingilozi ikhuluma naye imtshela ukuthi umkakho utawukhulelwa akunandzaba ukuthi sesengidile isikhathi uthi Zakaria sengimdala nga so khohliwe ukuthi kuna Abraham lafunza ngaye ethempelini lohleki 99 years ede umntwana kodwa wakhuluma uNkulunkulu wathi utawuba naye enutambusisa abe ngibabo wesivele sinenge wagcine njalo so khohliwe sosethempelini kunebantu labathi live la uNkulunkulu lelikhulunyiwe kiwo maybe ingceke yaNkulunkulu kunetinto uNkulunkulu lakhulumile ngemsebenzi wakhe tukwempilo yakho letsengadwaliseke letsengendeki so zawusathi ukuthi kumele kwendeke ngale ministry uNkulunkulu ayibeke kuwe ngithi mina khumbula ukuthi uNkulunkulu wende sithembiso tukwempilo yakho and leso sithembiso sitawugcwaliseka noma ngangibani ngilalela ko lo sekhaya ngithi na live lesikhathi tukwempilo yakho ngithi asithole live leliphathelana nala uyakhona sitobona ukuthi yini uNkulunkulu la ngakhona kuwena ngiyawuthanda kuthandaza kafishane sitawubese sinika umlaleli ekhaya ukuthi akhulume namuhla babe siyabonga egameni lika Jesu umlaleli wonke lo sekhaya lo salahlekelene nensandvo yakho nelive lakho akube nekukhumbuteka kwaloko lo wakuhlosa na uMarka in Jesus name I pray and amen. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelive lanamuhla uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neMprophetic Promise shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921 lihhovisi leMprofeti liseMbabane Eagle House Building office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi Chosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla liseMbabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhazi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.